ijele uyafa ungenzanga next ushaya inombolo awushaya inombolo kuyasifanele hayi ijele mfethu ngalwa kayi-1 yabona la ikhanda la yabe bheka ngishilo ngesijumbana ubafo la phezulu kwekhanda yabona phela ngithi ejele mfethu intonyana encane umuntu wakulwisa lo ubafo lo angithi yabona sisemalayinini yabona siselayinini yokudla yabona silanda umasinkwa sethu yabona manje ngithi ungapha emuva ubafo manje ngithe mangithi kanti angiboni ngapha emuva yabona ngamnyathela yabona mangimnyathela manje ama7 ngisho ngama right mina kanti ngisusile mina angazi yabo athi wena usebenza ngawo ngiyabona ukuthi uphethe into isokisi intalo uzoshabela ngesokisi ngizomkhomba kahle ngubani ngithi iza ndoda awungishaya kanje game down giligidi KO vuke sengisehosi ya okhata wakubuza manje ngithi hayi umuntu ushaya ngesithini ilitshwe ushaya ngelitshwe bokhata wathoni yahlanje akunalitshi yabona sengifaka ama step la phezulu ekhanda kayi-1 nje ngithi lo muntu ushaya ngelitshe ngitshela baba lo muntu ushaya ngelitshe ilitshe bathi akunamatshe lana ndoda ilitshe lipho ukhuluma ngithi bhekani ngivuleke kanjani lo muntu lo banamatshe labantu la eselini kanti ngisho ngisijumbanisa la khali ngiyibona malungu ngisejele ukuthi isijumbana lento bathi isijumbana isalite le engishayile mina ngisho ukuthi ilitshe hayi asangisalwa after that after ngithola isijumbana phezulu ekhanda ijele mfethu enkosi mfethu ijele sihlala ingubo ibhobozile kanye ngilihlo li1 kanye awazi ukuthi kuzoyenzakalani awazi ukuthi uyophuma uphila utla la mfethu awubi free ijele mfethu likhomjojo kho right ijele